na mundu akianjagia haha ngai nake agutwara hatu eno engi wacoka thie kiro kiu kingi na irathimo cia ngai nacio ri athie akiririirie twamuhoka na tweka atia na twamugoca yone ngagua ngai nienda gogoci deure na mama isa equally ri at every level you are there is the way you handle your affairs. Yes. Heke ndo getagwo riri mikanyirire. Yes. Ya gukanyira ki? Ni kuri mukanyirire. Ni kuri lock mechanisms. Na ni kuri mukanyirire. Na ni kuri gotiria. You see, when you're beginning life, muno maisha maya mundu ajagia riu independent life. Yes. Maita maria maingi under ordinary circumstances ri mundu ajagia na indo nyingi irio gita earthly belongings. Acha mundu abagia oguo to indo tunini. Ina orojo twana waria haha. Mundu akianjia maisha ni wamba ukona ciringi haraihu muno. Tondu guthaa mutothi. Na wagia kanyumba gaku. Yes. Ukiaria na thimu ukaigua nyumba iyo ina eko. Yes. Ukaigua tare performance ora perform arena-ini. Ugathi ngai akurathimite uihuritie nyumba indo. Yes. Eko egathira. Ndio. Ina muno yako nina wona indo cia mihiga ya mikondoro ta sofa set. Wewe na studio no acoustics ci ithondekagwo na mikondoro we. Yes. Nado kwa tokeje maisha wena ndo na mitungi na ureigire rathi eko ya mitungi uiguagia te utigera sound absorbers. At that point lock mechanism ya kuhiga nyumba ukoro no gutiria murango ogucokia weto ogucokia ogucokia zono riri ona wewe asezi wekira maguru-ini ma muiciri that would be going too far. At that point, like kindu gitwa mushumari. Yes. Go chokia. Ugacokia. Yes. Ni kudita just ajire no kuhingira indo ta nguku itikaingi. No wanna be criminal. Yes. Na hindi ori kindu gitwa community policing haria wikara ni ikoro iguru muno. Na mundu ni akuraga thimu akwira atiri. Karo. Ngwenda kuthira njikwere yaku. Ukauga no kamusumari harukia na kabanga. Woe hau nyumba. Ugai kinya gikiro kiu kingitoro ngai nake ni akiambararagia mundu. Ukagura tuindo tungitwo turatwarana na you know electronics. Ni wagura karafisen. Ni wagura ka ufa. Yes. Ni wamba gathama nyumba iyo. Tondu murango ucio mundu ajagia ni wa mbao. Yes. Bathiri wetha kundu kuna murango wake wa cuma. Riu no anjia kugia kindu kingiiyika. Yes. Ndio. Ugagithama kuma ku. Gathi kundu kuria kwina murango wa cuma. Yes. And of course that is another level altogether. No kagura kufuri ya tulisako. No gathi kundu kwina ka gate at least. Yes. Egu kahiga na no ka make sure we hari oriri ni wa indo ciaku ni nganyire. Yes. So we TV nyumba iyo. Yes. Na hi kwi meko. Ndia. Na kwi nginya ufa. Na ni ugurite ka microwave. Na wina mivango ya kugura fridge kanini. Yes. Fridge no ikarangite. Fridge no kumangite. Ni uri mangitie riu indo ni iranjia kugia moko. Yes. Wai kinya handu ukagia miara mano nginya ya indo. Wako ni ukuhota gwikinyirio rere wa 6. Hau no abare ugotha nyumba engitanio na bedrooms. One bedroom. Yes. Ngaje githio ruru kare. Hindi ugathika area kehotaga thara-ini. Yes. Ekuruta ajiro aja ire mwiki uguo. Okete uguo. Hamza. Ugetha ruka one bedroom. Yes. No kauga isikue bali kutoka kwa barabara. Yes. Na unajua watu wakitajirika wanataka kuenda bali na barabara. Mtu sasa anaanza maisha anataka karibu na bara.
At that point, they don't know how your level igiri. She has security. So the modo ku access iri. Ni atuya murago main. Asa okatuya wa bedroom ya. Yaku. No na ruku uri rakora go bere. Modo atuya murago ni akuona ciaraci ya maguru. Atuya murago ni aku access. No how you have 2 levels. Yes. Modo atuya ha. Na one bedroom modo ni attempt wa muno kuhinga roko. Yes, you still don't feel very secure. Yes. Wakiuma hau. Wathina miara mano guthiete 2 bedroom, 3 bedroom. By that time riu ri, oikinya 3 bedroom ri, uretha kundu kwina nginya soja otuku na wa muthenya. No, level cia security nĩ ciakinya cigana? Ithatũ kana 4. 4. Tondũ hena security kuma harĩa gate-inĩ. Yes. Hena mũrango wa gwaku. Wa gwaku. Na mũrango rĩu wa bedroom. Yes. Those are now 3 levels. Yes. Na umire kũrĩa gwaka mũcumari. Yes. No ũroka wambatĩte. Na hĩndĩ ĩyo ũkinyĩte hau rĩ, handũ ũngĩenda kũgera kũrĩa wakoka mũcumari-inĩ. Kando leo kuoneka nduri wakundu kou. You might be vulnerable. Yes. Wai kinya leo level ya ri tondu kai nake ni akirathi ma mundu. Ugacokaniriria gaku. Yes. Leo kauma hau ni ukugia gwaku. Yes. Ukogira level ya security etagwo riu within and without. Yes. Hindi nuko bobikire murango wina roko. Mithemba ta 3. He ino ya cabiwe ya roko, kufuri, na thiini hario kaundu kangi karia ga wina security ya gate. Na hindi iyo riu wagia gwaku ri. Yes. You will invest in a very expensive door. A very expensive door. Yes. No coke wekire murango wa kwambata stairs ni okorwo wina cio. Na waku bedroom. No coke wongerere another level ya gwikia rugiri rwa thitima. Riu wi gwaku. Yes. No coke wekire ka camera ga kuona mundu gate-ini. Yes. Ndiru kure guko kwa mucumari ri. Waringaringirwo ri. Ona mundu akuringaringira ri. Arora ndirica kana ukuguria bagia. Mundu aguthoga. Oh, ka ndirica-ini. Bathi yagurio hani ukamenya mundu ucio araire ukuya ndari kuo. Ekuo. Bathi atio eka atia. Ni amuneana. Uko kweria mundu ni kwatio mucio uthie ri. Ora wo akinya level ya kuonaga mundu riu. Wi hau bedroom. Hinya. Yes, kona ni ngania. Ukagua cioro ndire kuo. Yes. No riu kuria wanjirie ri. We would know. Tona iratu itingĩiganĩra nyũmba. Ucitigĩte nja. Iratu tu nĩtwacecaga. Tukona karukungu kau tigatene. Tigatene uyu ndakinyire tene. Mundu ucio nĩ hĩndĩ agatia. Hĩndĩ oka. Na he matari maria matũraga mũrango-inĩ. No nĩ mothiaga nduka namo. Exactly. Na kwenda tũngĩona gathitobu hau nja rĩ, tukamenya nĩ wakwa waharĩria kanyamu. Urenda rĩu the toxic fumes. Of course, high level advice tutakinya. And especially when matuika the political class and business moguls. Actually, makinya the 6-tier levels of security. Wako wale ukinya waka kuna igiro na password. Ora yokoro kere niru da muthaiga ona timebri. Wakora mundu nginya ngari yake ina sensor ya gate. Yes. Akinya haria gate ya no 2 gates. Yes. Wario ucio nginya wakuya gate igiriri. Koura kwale mwathani ni agutwarite gikiro kingi. Yes. Atiriu you have a driveway within your home. Kagira gate ya mbere kehingura kehinga. Kagira yongi kehinga.
Asa kugathi haria main ukaihinya face recognition. Ya kura access granted ukaiwa mlango ukihingura ugacoka bata stairs ni bedroom he kiara wikiraga naga password kai gedo ya kimakite ha password kiro kingi kiro kingi. That's a corporate level. Yes. Now, okay, you never get more to Kenya, okay, I can do it all. Banker. Yes. No what you know to do. That one is an Vadoma. At the Kodogima bedroom, Yaku, all and a rugu, okay, too. Namakoage. Makoage. Yeah. Modrania na karutaka uri. Modurio eta kwate wako ikagia baba kanya mo. O wajigi. Wajigi. You get how you have achieved something called financial freedom. Yes. A financial freedom neku gatiriri. Ithoko maria kutongi nyoroke. Acha. Weta ithio tungiagoroka hari gutire indo. No mwena wokuri. Ona kuri ari tweha. Ha. Na inde wendo. Ina wogo ajara 44.